Salibonani lonke bafundi bogwalo lokuqala emfundweni yaphezulu. Ngiyalamukela njalo kuzifundo elizethulelwa yi-EduWave. Isifundo sethu lizasethulelwa nguNkosikazi Doreen Mhlophe. Ngihamba loThemba loSiphiwe. Bingelelani abangani benu. Salibonani bangani. Salibonani bangani, mina nginguSiphiwe. Bafundi, asingalibali ukuphatha usiba lokubhalisa logwalo lokubhalela. Bazali lababalisi, ngiyalicela ukuba lincedise abantwana abangabe bebhekane lenhlupho ezitshiyeneyo. Abantwana abazwela khatshana abahlaliswe eduze lezigxingi zomsakazo ukuze bezwe kuhle. Kulabo abangezwayo endlebeni, ngicela libachasisele ngolimi lwabo ukuze labo bangakhuthwa yisifundo. Ekupheleni kwesifundo sethu, kuthenjwa ukuba abafundi bazabe sebesenelisa ukwenza okulandelayo: ukubhala isingeniso esihambelana lendaba, ukuhlela phansi imicijo abazayisebenzisa ekubhaleni indaba, ukubhala indaba elolongekileyo. Bafundi, namhla sizabhala indaba yemicijo. Kenje nxa sibhala indaba yalolu hlobo, siyiqala ngani bafundi? Akusitshele Themba. Siqala ngokulungiselela. Uqondile Themba. Ngithemba liqondile lani ngemakhaya. Kuyini okunye okwenziwayo nxa kuzabhalwa indaba? Sitshele Siphiwe. Kumele sibhale isingeniso esilolongekileyo lesiphetho esigoqa konke okubhalwe ngakho. Yikho kanye Siphiwe. uSiphiwe ukhohlwe okunye mbalisi. Akusitshele Themba, kuyini akukhohliweyo? Umzimba wendaba. Ukhohliwe Siphiwe. Indaba kumele ibe lomzimba. Isihloko sethu namhla sithi ukuswelakala kwamanzi sekuguqule njani impilo zabantu baseZimbabwe. Isihloko esinje sisingenisa njani bafundi? Siphiwe. Mina ngibona angani singasingenisa ngokuchaza inguquko yomumo womkhathi esifunde ngayo kusifundo esedlulileyo. Lakusifundo segeography sifunde okufananayo. Uqondile Siphiwe. Themba, ngikubona uyatshiseka. Akutsho otshiseka ngakho. Mbalisi. uSiphiwe wangikhumbuza. Kuthiwa umumo womkhathi uya uguquka, osekusenza izulu liswelakale iminyaka ilandelana. Siphiwe. Nxa izulu lilokhu liswelakala, amanzi ayehla emadamu lasemifuleni, kwenze aswelakale. Ngiyalizwa bafundi bami. Likhuluma ngenguquko kwezomkhathi, kodwa alicaci ngesingeniso sendaba. Thathani izingwalo zenu ezokubhalela izindaba, libhale isingeniso. Lathi emakhaya asithatheni ezethu izingwalo sibhale izingeniso zethu. Ngithemba sonke sesibhalile. Akusifundele esakho Siphiwe. Maye, basenza abantu bemafekithali ngokutshisa imililo yamafutha engapheliyo ekhupha intuthu embi. Intuthu le isiphambanisela ingubo yomkhathi okuthiwa yi-ozone layer ngesilungu. Ilizwe selilugwadule, selitshisa bhe. Izulu seliyimvela kanci, amanzi wona awasabona, sebenatha ngozipho abantu baseZimbabwe. Sihle kakhulu isingeniso sakho Siphiwe. Asimtshayeleni izandla uSiphiwe. Akusiphinde njalo isingeniso sakho leso Siphiwe.
ngifuna abantwabami basizwe ngemakhaya. Ngizasiphinda njalo mbalisi. Maye, basenza abantu bemafekithali ngokutshisa imililo yamafutha engapheliyo ekhupha intuthu embi. Intuthu le isiphambanise ingubo yomhlaba ethiwa yi-ozone layer ngesikhiwa. Ilizwe selilugwadule selitshisa bhe. Izulu seliyimvela kancane. Amanzi wona awasabona. Sebenatha ngozipho abantu beZimbabwe. Ngithande kakhulu indlela uSiphiwe agabaza ngayo ngolimi kusingeniso. Kuyathembisa ukuthi indaba yakhe uzagabaza aze ayefika ekugcineni. Kumnandi lokho. uSiphiwe uthi abantu sebenatha ngozipho eZimbabwe. Kambe yebo uqinisile ukuthi banatha ngozipho? Uqinisile Siphiwe? Ngiqinisile mbalisi. Lokho kutsho ukuthi amanzi asemalutshwana. Abantu sebezuza amanzi amalutshwana okunatha. Ngiyathaba Siphiwe. Themba, akukhulume phela lawe. Simnandi isingeniso sikaSiphiwe mbalisi. Lalelani esami. Inguquko kwezomkhathi i-climate change isidale umonakalo omkhulu kweleZimbabwe. Izulu elelisina abantu bayitshaye inala kalisani ngenxa ka-El Nino. Abantu beZimbabwe sebethwele nzima ngokuswela amanzi. Simnandi lawe esakho isingeniso. Akusiphinde njalo Themba, ukuze abanye labo basibhale phansi ngemakhaya. Inguquko kwezomkhathi i-climate change isidale umonakalo omkhulu kweleZimbabwe. Izulu elalisina abantu bayitshaye inala kalisani ngenxa ka-El Nino. Abantu beZimbabwe sebethwele nzima ngokuswela amanzi. Zimnandi izingeniso zenu bafundi. Into elimele siyinanzele lapha ukuthi lobabili likubhale kwacaca kuzingeniso ukuthi lizabhala ngokuswelakala kwamanzi. Kumele kube njalo. Isingeniso kasicace siveze ukuthi kuzabhalwa ngani nxa sokubhalwa umzimba wendaba. Lenze kuhle bafundi bami. Zimnandi kakhulu izingeniso zenu. Ngithemba lingenise kuhle lani ngemakhaya. Yiphi imicijo esingayisebenzisa ukubumba umzimba wendaba? Asihleleni phansi bafundi. Ngithemba seliqedile. Themba, akusiphakulele eyakho imicijo. Mina eyami imicijo engiyicabangayo yile. Amadamu asesele lamanzi amalutshwana. Lokhu sekudala ukuthi abaphathi bamadolobha bawagogose amanzi, abantu bawathole kanye ngeviki. Siphiwe. Liqiniso leli. Mina namhla ngibuye ngingagezanga esikolo ngenxa yokuthi amanzi aphele izolo. Themba. Uyangihlekisa uSiphiwe. Kodwa ayisuwe wedwa. Okwesibili yikuthi amanzi okuthelezela lawo asemalutshwane. Lokhu kutsho ukuthi ukudla kuzasilela, abantu balambe. Kulo umcijo wokwehla kwamanzi emadamu, abagaya amagesi eKariba sebesehluleka ukugaya asenelayo, osokubangela ukuthi sihlale sicitshelwa amagetsi. Amasela asezenzela ntando ngoba kumnyama. Bese ngikhohlwe umcijo oqhakatheke kangaka. Wenze kuhle Themba, lani emakhaya. Wenze kuhle lawe Siphiwe. Tshelani abanye imicijo yenu. Siphiwe, akusitshele eyakho imicijo ngabantu bemadolobheni. Mina ngithe emadolobheni okulabantu abanengi khona, ukuswelakala kwamanzi sokudale imikhuhlane enjengesihudo ngenxa yokuthi izambuzi azisela manzi. Abantu sebesebenzisa iganga, impukane
hlala engcekezeni zibanga imikhuhlane. Bese ngikhohliwe. Emadolobheni njalo abantu sebegebha imithombo engekho emthethweni elamanzi angahlambulukanga. Osekudalele abantu imikhuhlane futhi. Liqondile bangani bami. Sizananzelela ukuthi kulezi insuku kukhulunywa ngomkhuhlane omubi kakhulu obangelwa yikuswelakala kwamanzi lokungahlanzeki, umkhuhlane wekholera. Uwavamile kakhulu emadolobheni. Sesigqile khona ke ngohlupho lwamanzi, kodwa lasemakhaya amanzi ayabahlupha abantu. Emakhaya ke ake sixoxeni ngokuswelakala kwamanzi emakhaya. Mina mbalisi ngibona ngani emakhaya lakho kunzima. Abantu bahamba imango emide besiyadinga amanzi. Njengathi abafana sihamba imimango emide sisiyanathisa inkomo, imbuzi lezimvu. Liqondile bafundi. Amanzi asekhathazile kakhulu kwele Zimbabwe. Kambe kungenziwa macebo bani ukuthi amanzi atholakale? Abanye bakhuluma ngokwakha amadamu lokugebha imithombo. Kodwa ekugebheni imithombo lapha usitshelile uThemba ukuthi kwesinye isikhathi imithombo siyigebha lapho okungahlanzekanga khona, bese sithi amanzi emithombo le angahlanzeki, abe sesidalela imikhuhlane njengoba sesibalisile ke ngalokho. Asihleleni ke imicijo yethu. Kambe sihlela njani imicijo? Sihlela njani imicijo bafundi? Sengalifundisa kanengi. Sihlela njani? Sihlela ngokuqhakatheka kwayo mbalisi. Ukuqhakatheka kwayo. Njengoba sesitshilo, okokuqala sibili, izulu kalikho, amanzi kawakho. Yiwo umcijo wethu wokuqala. Bese silandela size siyefika ekucineni. Lapho esibona khona ukuthi lo mcijo hayi kawuqakathekanga kangako, kodwa uyangena endabeni, bese siwufaka ekucineni. Asilungiseni imicijo yethu, siyibeke ngokuqakatheka kwayo. Ngemva kwalokho sibhala izingeniso zethu, bese sifaka imicijo, siphethe ngesiphetho esiguqela konke. Bese ngikhohliwe okunye mbalisi. Imicijo yethu singayihlela njalo ngokulandelana kwayo ukuze ingenelane kuhle. Yebo, uqondile mfundi. Asiqedeni ke isifundo sethu ngokusala sihlela imicijo yethu ukuze sibhale izindaba ezilohlonzi. Isikhathi sesiphelile bafundi. Mina loThemba loSiphiwe sesivalelisa. Lisale kuhle. Olivalelisayo unkosikazi Doreen Mhlophe. Valelisani lani. Lisale kuhle bangane bethu. Lisale kuhle bangane.